enti ebusuya the two otoados ye ne agye nkonya nne Kwadwo Okon ye den sam ne ba sa asem bi eni ho kire din ana wasem bi abeka da ye de yo eni nyina hye kase bonum ye da nyame ase enti ebusuya ye hye kase bono ase Posi domo rempi mu ase du IGP Dr. George Akufu Dampare wade ato Ghana fo nyina anim se elections no anyankopon ye adomo a aka na fo makoma ko edonko no na Ghana ye kwakoto sa aba no ade ba ko Ghana Police Service mpese on behunu ne se obi ebekikare enema enyament me ho ase na edi woye ne ebeba Ghana ha Posi domo rempi mu ase du etiremu a police fo alezi amiam ese tetrem fraud boy enu nti Ghana ni abone ye wode se wudi si a police betwa ne say ewa wode atodwa akyerem se a police fo aye training ade ne pagu akwam a measures no wo mu de agu akwam wo mbotaye ne se wono behwe ama elections no aya asomdwe se ne beya ye to aba ne wi a wo man Ghana bekoso atena se wo man na ya asomdwe ene ye democracy no ye bekoso a eketemu wode atodwa akyerem se animu ya no a police fo ani da ho pass tankase a wo sama ni kuransuo se wo abaye hwe a police fo de besi ama hwade a wopene ho yewra IGP de sansem go nyina todwa wabra na wane ensem trofo di nkoma na wo kire mu ese abato no a ekoso no wo ka kire politicians samonso enema bi a moye ene mo nsam kekae mo no se etrapode a ene yamonia police fo na nya eno ntiri momoden se bibia da mo beye no ebeye asomdwe na wachene be no enkofa wojamom element me ho ase ema Dr. George Akufu Dampare wo kasa no emu nsem nie abato na eda ye no ye ka kire mo se nka makoma ento muyem bibia ebeye boko ema ho kwan ema obi na da ema wonye de ti ahona eso nia no eba de din a umegyina ho ma obama nko awako se ye fao ni edo ba beto dan ni mu a ufre no drobo won no fo adum na ye nko awasem enti ye ma ye ni ena ho na ye ma ye ho kwan ema obi ena da ye ema ye bibia eti amra e de basabasa be ye na ye ntum susa ne mfa asem ma yesrem enti eni ayeti ye eye posi domo rempu mu asiedu Dr. George Akufu Dampare na wo kyeresa posi fo no de wo Malaysia miam enu ntino se wantu mfo na se wudi si a wo ka kyerɛ wo plane aposi fo nso de besi se dwen ama de besi nasi enu nti Ghana fo wo bia ento no hofo na bambon sense mo no ana Ghana Armed Forces ene asojafo emranti akentra wam wo mai Ghana asrafo kudom wono so de kokobo akodi ama Ghana fo nyina se enya de se wo mbema kwan se asojafo ama wodasani bi atimi ase wo mai Ghana asomdwe Ghana Armed Forces ka kire Ghana fo nyina se wabo wutire mu po se obedi Ghana bone na wo mai Ghana asomdwe wo betwe mfafo mu a wo mo so asojafo na ye krado twan we firi se wo furo patapa ahyen a ye besiu wasotro enkwanta wo mo de atodwa akirem se elections na ye kro no eye wo mai Ghana ana ye di enkokromuti ekodi agro enyetuo enye sekan na se wo so wo tu afabra asojafo ododo chew wo sekan so afabra wo mo obi chew wo mo se wo kan nyina no ene se abato no de wo betima akwakoto wo wi aniama mienu ida se obekofi akwakoda anase wo begina ba bi a wo nko so trouble na emom se wo ko so trouble dia asojafo ne se wo no bedi pam ensabu nyina etodwa na Lieutenant Colonel Jacob Kwadwo won na jebre ene nsɛmtrofo edi nkoma wo kyerem se yemom ne yanka nkyere Ghana fo se Ghana fo se o maso wade a asojafo nso ye gyina ntenten etwen mo pa. You go to the polling station, just cast your vote, go home, go and sleep. When it is 5 p.m., come, they will tell you where to stand. They will count for you. If you win, clap, go home. We are not going to sit down for just 2 or 3 people to distort the peace that Ghana is enjoying. The only good thing we have as a country now is the peace that we are enjoying. Because with the peace, everything can go on. If we distort it now, nothing can go on. If you want us to continue to live in peace, so that we can come around and then be talking to you and then be happy with you, then these elections, let's maintain the peace that we are enjoying. Enti ebusuani ayeti yei eye Lieutenant Colonel Jacob Kwadwo wo bodwuma di ntintiman e wo Ghana Armed Forces asojafo kudom no emu ana wo kire mu ese
dompa akrochia mansan wi aka no sasa kraman botra wonya yemtu enu te Ghana ni tu hu fofure ses why wadwene se wo be se Ghana so mdua Ghana soja fo kire se wo mama okwan ne e ma okwan tina emu nsem ana wate no ye to aka se bo no so ane ye body agura mu e wa Memphis Central beto mpesu aso no e wo je se na to e matenum na Dr. Kar Ahin e ye mark e ko gina mu e kan pa mienu amukọ akọpre ma se bedwa konwa e wo Memphis Central beto mpesu aso e kọpre ma e ye ankwankredi mu e se amekese ni wo kirem se obomode asi form edna teachai e de atai e ye Joanna Jan Kwadwo onu kwakotu franka wa ndi samanyo koni drimu awa Memphis Central na chi se omo no homode no mo an pa no kwakọ ye campaign e ye manager Dr. Ahin kirem se e mena koba se e ye Joanna Jan Kwadwo yi e kodu ba bene second high court e de wo share to no so se e ye Memphis Central beto mpesu aso no anya do betimanya kwanya e kwakotu e ye franka no e wandi samanyo koni drimu pe na ndi samanyo koni pe ni fortuna se hunu se dabi se da makeka e kono matana se adwene hunu se dabi embi amanyo koni hyehye no mase e no mba modenya eko editia endi samanyo koni nti wanom intimate na se mendi samanyo koni enkwanyu obi akopere ma hyebegya kwanya edi ama wono Memphis Central no mba moden eto nsa edi fra ye Dr. Eye Kar Mark Ahin so ngogwo gina mu etu franka na kopọ ya de ma me Joanna Jan Kwadwo ne din koduma omoden eja kunwunum de ama no na no na esesandro adanya semkuma dwumade akase yakọ so na ND samanyo koni ebonto awe ye chekrom ewe ye endrata ena wakase de ochirim se wohwe dwumade na yakọ so na ni agye ho pa na afin so ono wankasa no nya ode ne pe ena kwagina mzo kwakotu franka na wakopre kantro kwa ne mom no eye ndi samanyo koni mpanifo no moden eta na chi se omoden yankogina mfama mayo koni se betimi aboa na yakopọ ya adon ma me Joanna Jan Kwadwo ne din koduma omoden agya mu de amanenti anomoto na otu ye no ode penifo so man sa kwanya kase ete sanse amekase ne de enya de oda so pre kunyon se ankwankran mom no otaya ma me Joanna Jan Kwadwo chi afizo wanko so akodi animu akwa ne campaign manager timi aboma ndi samanyo koni etime din kwanim ewo Memphis Central emo oji ezakasemu ekasa wandra de mudumedi na se no emu enche mo de tu dwa no enie na me ye hweso mami hweso mami na mom efrewura na ye den waba na efrewura ne ye fe ne sen Madam Joanna Jan Kwadwo ọrụnụ onye ọbatampa emo Memphis Central ene me jira ni vote aya mami Joanna Jan dia lebusi of vote aya mami Joanna Jan dia iti shawuna kwani mlaka trend ze usu vote aya mami Joanna Jan dia me ye ya jina ya vote aya omampeni na John Dramani Mahama and me declare say me nkan biem so wo me picture was rowa eye kwa ya nyina ya de promote eye 2 eye 8 eni awotie Dr. Kar Mark Ahin onu kwagira mso kokọ pere eya Memphis Central beto mpesu aso eya parliamentary candidate ni wankwan kredimu no chirim se wasi form edna chi tai ede tai eya Joanna Jan Kwadwo wakotu franka ede ama ND samanyo koni emu chiremu ene yede asumwi enu achi na national chairman ede ma ND samanyo koni Johnson ese dun ketia kopin dwumedi na sen no de abaso bokese ede ama Dr. Kar Mark Ahin so wo moden esi form no wanyanti ase kese pa de ama mayo koni na Johnson ese dun ketia kasa mu no chiremu se wohwe dwumedi Mark eye Kar Ahin na tuna eye pa free se wono mankasa mbo moden eyi ni se nkotu franka no muhu ni se ayade mpema nyoko nam kuntuna se eko editia ND samanyo koni ma no ewo Memphis Central se be yamutumi nya obi enkotu franka na nso ne abo made nya ntia se form ne de enya de wabu amanyo koni mra bia so ntomo tennachi na moto na watu no emu oda part se sebi anomanam na sai independent de ye ne party panimfo ene etrase eka se saa kwanye court no be e fa so no ya hunu se bibi sha chire MPP for Shachire, or my Jane said, ye Joanna free wa, and this is for ye no beyond trouble mano. Now the Tibia, now MPP for Benfacunyano for the first time since 1992. And ye can say, and ye can max, for ye helping Jeb in the Shebabi. Now I'm far, Ayesu, now so young for no, and until Omu party mrabiaso enunti da ye declare case no ana party panimfo friend no da na se every neko onye candidate biem kokoya campaign manager ama Joanna Jan Kwadwo na yentimi anya seat eni awotie national chairman na demand this amanyo no Johnson esedu enketia enu echi na parliamentary candidate ogina mudema ND samanyo koni Memphis Central eya ma me Joanna Jan Kwadwo nso ede na ase akese pa ede ma Dr. Kar Mark Ahin se oda na ase pa na afin so ND samanyo koni chi tafa wonu wa Memphis Central nyina
wasaso de boshensem e de ato eni samanyuko na nyim say oba no homoden ene ono mu nyina dadin sa woso a onyi ba kompom firim so betumi abo no homoden na ndi samanyuko no amefi central ma se bedwa kwamwa no wono msa etimi aka eni jeda na menka sabe brede me pesa ya kanchile amefi central na nanom oman ene Ghana fo nyina se yeda obibi ase esanse dia ye komo no eye nyankopon kwa na tumi agi yesu enti wokofia wo mo aye omo ni ha no ka chiro omo se emla so se obaya campaign woko house to house door to door obi aye oboni afacha no ka chiro se menu ni asem biem se Joanna abanku ani die ye beto aba ye ni anya kan ye se mo de Joanna abla ya dia ene ya de na ba dia ye beto aba eju eni a wote ye ndi samanyuko no on parliamentary candidate ogina mu edema adehia wonom ewa Memphis Central ne den edi Joanna Jan Kujo ne nsema do yetu dwa no emu kire mu ene yede asomwe yento akase bono so ane yebode yewra mu ewo Ghana ye mrahye bedwafie na NDC emrahye bedwafo no ede atodwa kire mu sani mu animu ya no se mampani ekufo ado edwene Ghana fo ho a empanimfo a wonom anaye directors edema Lamens Investments Africa wonom eye company bia ye kasa yi ye de kwadu aba wonom se enuane a expire wonom atimi achechire emo ede akoma secondary schools ahodo a ewo Ghana ha se Ghana fo nkwada eni na so mbe ya de krampo a womo anyare na no ana edom kuma no ede abetudwa achire mu se sa na mo no a eye Lamens Investments Africa womo etuo no enimoni mu ya no ye hwe na a police fo entimi enche wonom na sansem we nyina no etudwa na Northtown emra hye bedwani Yewra Samuel Okogyeabour Ablakwa ana wodi tudwa na wotire mu se eliane anasa emo bottom maako 22,000 eye kilograms ibi ana ya chechire ne sese bio efunda kakeshire ana ya pake ne ka ma ede akoma eye bafa stock fo se wo mun kipi na yemfa ma secondary school kwada no eni adan se nkwada no se wo mun nyaduane wo bedidi na kire se mo no sa expire kura no a yemfa ema wonom eni nano ana Okogyeabour Ablakwa ene wone nsem trofo di nkomo na wotirim se saa anamo no a eye bafa stock fo atu ana afensu no eye Lamens Investments Africa fo atu no eye wudisem efri se aduane a expired ye wuntimi mfa nko secondary school so se enkwada no eni na wode atoda akyerem se wobra eba no sa no empanifo mienu eye owura ajefi Mensa ana Simon Ajay wonom aposifo che wonom na wabra posifo ehwa memra etima ye adwuma no ana order from above eba ye ebesi bafa stock fo so ewo kumase se animu ya na police fo enya sampanifo emienu na yen omfa omho enkonkodi eno ana Samuel Okogyeabour Ablakwa echirim se saa na mo no a aban no atuo no ehu papa efri se Ghana fo nkwada eye omai da chen na se nkwada no enya aduane ni a eba ne sen ana emo a chesa a expire yetimi sese guka mu se ye de komasa nkwada no etimi adi afenso Samuel Okogyeabour Ablakwa echiremu se animu yanso no enhwemu ekonkanen investigations yenye emfemfa National Food Buffer Stock for ho firi se wonom anema akwan ede wo facilities no eje saa enuane a expire nyina egu mu se na be yankwada no ebetimi akwakodie afenso mo echirem se ehu behia se animu ya no wo man no ebete eye Commission of Enquiry na Ministry of Education so ya hwehwemu ade afa wo ho firi se wonom ana de pressure akoso eye Food and Drugs Authority for so se eye regulatory breaches bia esese nkomodi adwuma no oh munyanka na ada ye monso mudi anaye den Okogyeabour Ablakwa echirem se saa na mo no a aban na tuo afa enuane a se bio ewudro wo mu na enso ye de koma nkwada no ehu pa no nti yenkoso ne yenchimpanifo nti sade a kowa ni kowa minority ne kasa no emunsem ne also demands the immediate arrest and prosecution of the directors of Lamens Investment Africa Limited, Mr. Ajefi Mensa and Simon Ajay, those two directors. And Simon Ajay, at the time of the arrest, was there supervising the operations, director of the company, supervising the illegal operations at the buffer stock storage facility in Kumasi, before the order came from above that he should be released. We demand their rearrest and prosecution. The board and management of the National Food Buffer Stock Company must be sanctioned for allowing their storage facility to be used for this atrocious act and for operating unregistered storage facilities across the country. Such recklessness, which sacrifices the health of our students for corrupt transactions, must not go unpunished.
The Ministry of Education must be probed for their conduct in this despicable affair, not only for supervising this rot, which severely endangers the health of SHS students, but also their reported role as alleged by FDA officials that they bowed undue pressure to get the FDA to back off. The Ministry of Education must be probed. And Reverend Johnny Tim Fojo, who has remained silent as if he's not in this country. Enti eni ayeti ye ayemrashe bedwani awoti abanwa so edema wo manfo ne adehia wonomo ewo Northtown Yera Samuel Okogyeabour Ablakwa ana wo kire mu ese campaign no a wo matimi atenase na board of directors edi enuane a expire akoma secondary schools no yenchi wonom eye Laments Investment Africa Limited wo mudi eye Mr. Ajefi Mensa ana eye Simon eje yenchi wonom firi se ye che wo mo no order from above eba yesi yenya wonom enu ntidi akoso no ehu pa eye nuane a ehu se nkwada no wo mobedie emu nsem ana wote ye no ye to akase ebo no so ane ye body awura mu ewo panipa no okasa edema so ehwe oman Ghana eye ye ne homa esua so ye kwasi kwaten ode smart to dwa ebisa se eye Northtown abeto mpesua so masebedwane Samuel Okogyeabour Akwa enti adenti ana asem bia besi oban Ghana mu wontina se yenhwehwe mu mapa ehun sense mahodo a woka no ne kure wom na wode opedi abeto abonten na otu futo de Ghana fo ani o kyem se ye ne denti enene Samuel Okogyeabour Akwa beka Ghana fo se mu bia se ma so ehwe oman Ghana homa sua so apagya ni nyinada akwacheche e de ama senior high school so mu madi esi amekese no e di susanso bone bebla adusuafo yi emra Mr. Kwaten e kasa na o kyerem se Food and Drugs Authority for mboden e beka kire Ghana fo se Ghana fo beka ya opepombo so mende to so du nsia emfimpe du na yimu no beka ye se tapi enuane ahodo na eye Samuel Okogyeabour Akwa ka ho nsem no enuane bibia da mu kadi ase bibia da tin nya de amo na senti empenifo betima ya repackaging no ma mboden e de akoma disuafo ni senti ne bo mboden ama mpenifo yi etu sana morning tea o kyerem se ne ensema hodo a Samuel Okogyeabour Akwa na Mountain Square ka no Ghana fo montungo firi se ne kura ba kumpo enya de ebi womum na ne do yada emra akwasi kwaten ne sentefo din komo na o kyerem se eya ne ya pa se ne Samuel Okogyeabour Akwa eka kansem bi edigu aso ye hwe omanga ne homasua ese eso ho ehu fikram o kyerem se aso ne ba moden adwuna omanga Ghana adusua no ehu ye pa titiriw efi nkwa na pomodi omokan konso yade aso ye no adwuna omo ye nti adenti na Ministry of Education ne betena se sebe abotiri mu pobone yetesa ekofa aduane bone a ebetimi age mofra ne nkwade ma wono mo kyerem se sasa ensema hodo a Samuel Okogyeabour Akwa na Mountain so kan nya de anokure wo mti one de otaya so ehwe omanga ne homasua na chi pa free se ensema hodo a Samuel Okogyeabour Akwa na Mountain so kan no ne kura ba kumpo enya de wo mu kram do se wonya de tudwa emra manolity no ebo moden exit omanga na nyinanum se wale mu nyase hwem mapa ebetime todwa e dia Ministry of Education and of National Food Buffer Stocks Company no ho say and of Laments Investment Africa for ni directors no omo wade nche wonom efisa ne mo bia mo tunu nya na mo paso mbetena se na mo ni nuane bone sabe emo ezize bags ma akoma ako 22,000 ani nyina da sei akoma Ghana dusuafo so mu ni sa mo no na kwaku kwate chiri mu se san sema wodo ato abonten na Ghana fo ntungu efise Samuel Okogyeabour Akwa so keka nya de anokra bakompo ebi ewemu. At the end of the day, the understanding that I have from FDA is that FDA had declared the product wholesome and safe for consumption. For me, as a spokesperson to the Ministry of Education, of course, representing my boss in addressing some of these concerns, that is our priority. That ultimately, or at the end of the day, the question of whether or not the food was wholesome, was safe for the consumption of human beings, whether or not FDA approved. I mean, the answer is affirmative, that yes, FDA approved. Page is on my Facebook page. You can also get to FDA and get the document. It's a public document. I got it from FDA. I've shared same. The approval came on the 15th day of January 2024. I mean, I am surprised because I do not understand why Mr. Blakwasu is disappointed that FDA is confirming that the food was wholesome. I thought the whole intention was to fight for the safety and well-being of students. Ani a woti ye kasa mafo kasa edema so ya ohwe omanga na homasua so ne den de kwasi kwaten ena o kirem se Samuel eye Okogyeabour Akwa ye masebedwane de ma de hia wanom wono to abeto mpesu aso ne so do keka edifa so ye hwe omanga na homasua so no ne kura ba komponya de a ebi wo mu emu kirem ena ye de asommoyi ye nto anwumre no si akase ebo no eso fo adwenkyere ebra yen ewo DLFM 106.9 na wonso yentimi enkenka wonso de no emanfrisa news no eye official pa
It's official. DLFM 106.9. It's official. DLFM 106.9. Yentu akasiebo no eso. Yetu aso ani ebodi awramu ewo NDC chiniye kase amanyoko no emu a. Na Frank Akrani edema amanyoko no eye Ghanaian mampane John Dramani Mahama. Watu enabie si hono mu a wode ne nto abo akwa akopiem ewo epoye mantem. Na wakwa akoduru eye nsanwam adwagiri. Na wobra wokasa no ana wo kire mu ese. Ade ba ko a ehu ema Ghana pa se 2024 Ghana fo besa ya mfomso na wo mudi tumi akoma MPP biem efiri se etrimoden amamuo ene ekatwitwiri di amamuo ana wo mudi asoa Ghana fo mfinhia nwotwe entam enie wotirem ese emra no wote abanwa so 2016 na wo beso so no wo je sika ede to hono ma wo man Ghana se aban wo ba no wonfa emo Ghana ho bra nanso aban we ba ye no wode ne sabo sika no mu a ene enyafunyafu wadi ni nyina ama sese wo oman no economy ni nyina akoye debt driven eka mamuo enu nti e ba sa no wode ho ani bre akwasoasue ankrankra nyuma so ye kasai wagu enkrofo nyuma nti se de aban we de ye frɛ wonom na wogu adwuma the first wotirem ese sese CEO Edema Kama Group of Companies Dr. Michael Ejekum Ado aban we agunadwuma sadan so ana aban ka se banking sector edien clean up eno so wotirem se yakasai he wagu nkofo banks ni pi no a ana Ghana fo mabunu atifie se wonya dwuma enye wotirem sa ban we ba ye no wo hyeda so obetu nani ede asi eye ankrankra nyuma so na wagu no se na be ya se wo hia edokoro Ghana fo a eduru elections ya wonom betima cheche sikade ma Ghana fo na wo mo asawi ni biem nanso wotirem ese eye wudisam abrabo ana aban we watu akire se ehu yie pa na yewura mahama wokasa na wotirem se bio sanka yesi wo anya bibempo ama se bi wase wa yensan enyan mo ne kro no nanso yewura mahama etirem se aban we ba ye no ene ekete ka kwan ya wobatu ye nwan wo se atwa ne nyina to adi a aya awra hosem wo se kanen nanka ene yensanwam ene yesuhum ene ne mpotamo na treseketeke etimi fa ho nanso ene aban we ba ye train nyina ejina tanhihye kredi ama ye kasai eye ade ese race na de ni nyina no aban we atwa to adi a hu pa ma Ghana fo se won besa de amamu asama wo mu biem firi se MPP amamu we de wo ma mebo Ghana fo sesia na mifi nsawam edrejiri eba NDC abreso na keteke efri Accra etimi bansawam na keteke etimi free Accra ebansawam na yese se wanya bibia ma wase a wo mbodo kro no ene ameka se keteke mansa wan biom rails a ewo form a keteke nam so no MPP for atutu rails no ton bibia omo share bobia one district one factory $1 million per constituency per year say ni nyina na ye hanya na tumi ena omo hwehwe tumi said de obeya ombeye omo huye ampanso omo aye omo huye enti nia omo edi eduru no eye omo fankosa na nia aka no Ghana for yembo ho ban eni ayeti ye eye Ghanaian mampane John Dramani Mahama wode sansem we nyina atuda wabra wokopie mu ewo suhum ene nsawam adwagiri epoye mantamu a ne nto abo no wode nani akire mu ewo poye mantamu ne ho no de sansem we nyina no ekokotu edwa ye to akase ebo no so ane ye body awremo frankatuni edema MPP osunu kokwa manyokoni mampane ya bede Dr. Mahmoud Bawumia wode nsima tudwa echire mse yankopɔ ya de Ghana fo akoma na moto abade man pe se o ma meyo mampani oba ade ba ko edika de na koma so ne se yi levi no obetwam se hu me na be yetwam ka be de mo man Ghana ma fi nso ya ho atimi atayempam wasaka se kyerem se nya de a yi levi no ko obetwam na fi nso to de de da ne ma hodo e kofa di fam no ne ba man Ghana mu no nso watra se adwene hu se dabi bebia duro no ebi ho no ma akoye koto be kuma ne senti ama ne Ghana fo ko amanone ekofo ne ma de ba pe na ne bo na ye akosoro Ghana fo ntimi ntuaka nti o kyerem se sana ma na ekoso no so ma Ghana dwade ni ntimi nkonkanti ni senti ni nyi do be hwehwe aso party to de di emu akotene pa ne se smartphones yi Ghana fo ade fo ne mo bo modern ayi su iPhone ne smartphones ahodo aka no so de mo bete de na free se ni nyina de to de so no obeyi bi de free su ma mo nso so mokom atumi adwuma pan Dr. Mahmoud Bawumia decided to ga emra youth engagement ekoso nka bopone mantemu ene wo kyerem se smartphones no ya de betumi abo ma digitalization no ene ma tumi akoso na free youth empowerment no mebo no hia adwuma na wote Ghana na wo ya adwuma US na wo $10 di gu botom ni nyina ne se mobile phone no se kita betumi dia po adwuma obenya sikanti
on to me international man bo nya de wo na Ghana ne entumi ntondo on ho mode atenase ehunu se dabi eto no so be yibi de afiri so ma Ghana fa de hye so a mu use smartphones no mokom atumi adwom kran wasaka se echire mi se o man Ghana mebu nda na koma so nti oba no ho mode bia se kwan wo be fa so a Ghana digitalization no na visa kwan wo be fa so a Ghana fo botom betima ye de no bon homoden ahwe so ma Ghana yetimi akoyanim yipan Dr. Mahmoud Bawumia san ka se echire mi se enyuma akese o man Ghana ma esi amekese ne eto de na ebu amukom no nso obehwihwe ne nyina so ma eto awo de no be kwafom ya matata obi a wona adwuma so wa hwane ya bejire pampe ne ya de credo ato adwuma mu ne ya esi kofie wan fa sika ma yetu afu adwuma o chem se no so nya de beja adwuma nti Ghana fo monto aban fa ne yakopɔ ya no din konim pe afi wei abato no mbe de pam wakaza achire mi se Ghana fo monto aban ma na mayam ho afiri se mo kanko ene mo mpuntu adwuma nyina no e so ono Dr. Mahmoud Bawumia se afiri se ono betua wona man Ghana tete ne kanko no akɔ animu Memory so minim say when you be up a mobile phone, maybe for mobile phone prices no above form, no taxes on mobile phone imports. We are bringing down the import duty. We are eliminating the import duty on mobile phones so that mobile phones no buono ebeba form amamo, and also the cost of data. We are going to bring down the cost of data. The cost of data for our youth. Namo itmenya enti make calls. Choboy. Any awoti Frank Twini edema MPP or so kokwa manyoko no. Dr. Mahmoud Bawumia no tire mi say smartphones ahodo na mo amujusu bidie. Mo beti den free say import duties na free so data no. Ebekɔ from Ghana for mo hwatumi atomo. Emu nkire mu ene ye de asumo yi. Ye to akase ebo no so ana ye kɔ Asante Mantam na enra ana electoral commission ehye ase se ballot papers no ide beto aba nyame ya domo a wopanema bosmede toso enso no emu no aye krado nti Mantam no obi amra magene de enu nti nationwide distribution of ballot papers no ehye ase Kwadwo brofo abam se ene no otoado honhom na mede ya adwuma o otoado honhom that's right otoado honhom na mede ya adwuma ana onso di kudus o di kudus abrabo na enemy namanyi erade erade kwa that's what ango boy ayire na Kwadwo electoral commission sha ase se Mantam no nyina no ye de ballot papers no ebekoso na Asante Mantam wo monsa atimi aka wo de enne na wobra ene ye de ekro no ene bambofo atwa ho ahia firi se wo ma wani kumpe odasane de befa akon ho enunti ene Ashanti Regional Police Command eho ana yede akwakogu a bambon sensem nti ene apolisifoɔ atwa ho no mu ahia enya asem ketwa na wobra electoral commission ede ne ma no koduru ye no wono mo ema kwan se political parties ne nyina mra na wo mo emehwe se bibia dadi ana na Asante Mantam dwam training ede ma NDC amanyuko no eye Andrews Nana Akwasi wode ato nsem trofo anim se ampa ballot papers na ebeduru ye no wo mo check serial numbers and your security code bibia ye kama Asante Mantam de so far bibia the din. For now I can say that everything is going on well because the consignment arrived around 12:30 last night, let's say early this morning. We were here to receive it. We checked all the seals. My good brother brought them. We checked everything. Everything was intact except one padlock, but according to my brother, he knew about it and there was nothing that they can do about it. So we left that one. Enti ebusuani ayeti yei eye Asante Mantam dwam trani ede ema NDC amanyuko no Andrews Nana Akwasi ana wo kire se ballot papers no Asante Mantam de aba bedru na wo mo check ye no bibia dem kama kire se akire din na enu achi ne se yenko NPP for honso na yemisa se wo so no yemusa wo so manyuko no nso se wo mo nso a check na wo mo ye satisfied bibia eye kama na Ashanti Regional Secretary edema NPP amanyuko no eye Kwame Adom Apia wono nso kire se bibia de dia kire se election de Asante Mantam so far no ballot papers no how bia de ho no mo I've been here since yesterday night. I waited till the trust came. It came around 1:39 a.m. this morning, and then everything is set. The EC is doing their job. All the parties are also very much engaged in the exercise. Enti anyway no so NDC NPP trofo a
wono wawo Asante Mantemu Ashanti Regional Secretary edema NPP amanyuko no ne den ede Kwame Adom apia e wo kire sampa abedru wo ma ha wo manipa asapatuo a wo paduane adi ahwemo hunu se bibia de din die hia ne ukokromuti se wo de betim so yento akase bo no eso ye to akase bo no so a na ye body agurem o man Ghana ye ma se bedwam na nansemu enya se mekuma kura ne nya se o man Ghana ma se bedwam no chese na ye twan pa ye twema mentwe na ne nyina ne se ma se bedwuma cha menhene right honorable Kingsford suma na aban papen edubatu bi dwa se ma se bedwa form akoma nan wa ma de agbo mutiri mu pese makopre ma se bedja kwanwa ankwankre de munti enya de ma se bedwam standing orders ne ma ho kwende mo maden edikra mo kwanwa nyina se ye vacant na sem we mu na fanya marking page ase we de koda Supreme Court se da bi we de kebe mame if said ye kwaso ya ba ne sa pe ne dom ka se bodan dom ke 20 enya dom betimi atena sa nhwe hansam sem we le se make se Supreme Court e de atemo de abonten kirem say right honorable Kingsford suma na ba ben no atemo de ba abonten nya na mo panti omode no nka Ghana fo ina sebe manu kokotwea de okan no nya de pa no mo san kwotena se de aka no mo te na dom kase enko so dom kase sem we mu na kofale bai e de ma Progressive People's Party PPP prepapa prekon Dr. Papa Kwesi Indium wakaze kirem say na ni age papa e de misa doc na de para mu na se hwe right honorable Kingsford suma na baben se de ojan na sasa bia bo papa no na ni ji hu e de papa every same adenti na e betena se na ma se bedwafo du omdwuma na mo so Supreme Court musimu du mdwuma na mpasa mo kwacha de teze omanga na ma se bedwane o chemsa na mo nto Supreme Court ni tunu se bia tan enya na mo pa every se wo hwa ma se bedwane dwumadi omudie na wona mo ya dwuma ku a mo de omo ho a wai se omudi omdwuma nyi hu nya se Supreme Court na be chom ze de omo nyenti one de Speaker of Parliament ye na ye de papa every se de otu anamo na otu no emu da hopam o de se de tudwa on Facebook live so e wa hinu me boso na to so adiasa na o kirem se wo hwa na mo nto Supreme Court ni tunu nya na mo pa every se omanga na ye arms of government no bia ho kwan se odi ni dwuma ni santi onim de enti enne masebadwafo atena se no masema bo no mo ka koba no betimi atabri asem de kopiem Supreme Court se Supreme Court enka bi mfama no o kirem se Kingsford Kingsford suma na bamba ben no onya ne naso ma ne ntiase akene frisa na moto na otuo no eni betimi abo masebadwafo mdi omudie no wodom atimi ajomo ho pam emra Papa Kwesi Indium ejemre ekasa on Facebook live so no. It's what's happening in Parliament. It is important for parliamentarians, the legislature, to be supportive of their own chamber and not to run to executive, not to run to the judiciary to seek solutions. They must find solutions within Parliament itself. Otherwise, you weaken it. When people complain that the executive president has been borrowing too much, who approves all those loans? It's Parliament. Who approves all the initiatives? It's Parliament. It's always Parliament. But we need parliamentarians to be strong. That's why we in the PPP, we advocate for separation of Parliament from the executive. So any awoti ye ko falbai ye ma Progressive People's Party PPP prepapa preko Dr. Papa Kwesi Indium no kirem say ehu hia se omanga na court ku batan e be kire the parliament nye emu nkirem no ena ye de asumwe yento akase bo no so ana yenkan Ghana fo adwenkire ne kakra wo Facebook no eso na odoyi edi fretema was we need 2 terms president like Dr. Mahmoud Bawumia to move Ghana forward. Anna Samuel Kofi Asante was a good work done of Okogyeabour Ocran Nhyiraba Kwadwo Sammy Mohammed Kudus news no de more the sound manam Anna was a Kwadwo Sammy praising Kwadwo Sammy aje so dada na Bart Smith was it good evening we tie news no live at the phrase United Kingdom Watford yada se papa Bart Anna Piaga was it NPP was it NPP needs more years to transform Ghana. Anna Richard Ahwe DJ Ghana man and was in fact and somewhere NDC mnasebe for nekano ehia papa and unti say investigations e kon kanen ye dey go from near hu say ampase enuane no a ye dey akoma secondary school for no expiring date akano anasa sen was news no loud and clear ewo DLFM annex betchly and ono so dey abai ye gina we so ada ye ho aba ye ba sports is up next. DL News.
ena nyumre yabe sama madwon asama makwaba ediba deal ohane nsia achiripo enkron kasa fidie so emre wiedu se na nyumre agudie momrante yesinkunya na agudie mu nsama wodo ayaboabo ano no abusuan ye gibre na ye de besomo Ghana nsamwa na ebibrem de wa na broni kroso ewa amanone ni nyina kan bia ya boabo no abusuan ye de eba besomo mi amede nsam na ba na edi amege so no ayensu ano de hye Okogyeabour the blessed Kenebusia Ghanaian live on Facebook na nsam na yede ba no eho images ne ade ni nyina no ebetwa guo kama ede amawa enya asem ketwa yenhye nsam na asem fama dia yenhye asem fam fi the senior national soccer team the Black Stars of Ghana akache AFCON 2025 ebekoso wo man ya friend Morocco na yiwu akensie no abroni beka se qualifies no ende no yen last game no aye the 6th game no tumi atodwa na game no ekwawie no na Ghana Blasters atna Accra Sports Stadium emo man ya friend Niger abechinya boyen kamie no ema yetumi atimu baako Jerry Free eshego edima Ghana ne eye debut no wenya go edima Ghana under 20 striker no ena Oseni eye Badamasi eni Sekum na Sakurada enso di 2 goals no edimo ma ye fe Niger mere okase Black Stars of Ghana ase lose by 2 goals to 1 6 games aye boy no Ghana ntumi wini bakumpa eya wosem enyume ena ende no yede eye games nyina ba wi officially no Ghana fimo ewo AFCON na eya huye papa yede ewonsem so edi asmo Sudan enso ni Angola ebo 0-0 enso wo table no say na ekokoye Angola dikan 14 point Omo a qualify Sudan kwasi apia edi second 8 point or the Omo qualify Niger to so miensa 7 point ono entuma qualify na Ghana twatwa yenya 3 point yenso yentuma qualify yere wonsam edi ama no twado ye coach ere ma Black Stars wakasa na ose nkrofo bebre ene what time eno na brofo be kana hate edi ma Black Stars no team no onu coach ni ade o se sanya mani nyina no eya na ha team no se ye pese ye qualified the World Cup ne dia sa o time no ye njai ni en support team no. There was a lot of hate coming from outside against me, against maybe the team, and yeah, I can just ensure you that I think sometimes it affects the players, and we need support. That's atwane sam so ana odi tu just say mro beji Ghana adwuma no ye fan so mra no me coach Emma Black Stars no nim say adwuma no be din adwuma no enyemre emfama no essence otna say na ohwe the past by 8 years enyama nkoye mfama ye national team no ene ye football Ghana ewom so be fa team ne de ko World Cup de but still na no nim say nyama enkoye mfama ye football nti ono de before ba be fa national team no nim say nyama be din. I'm disappointed. I knew before I took the job that it's going to be very, very difficult because surely I think the last 6, 7, 8 years were very, very difficult for the Ghana Football Association, for Ghana as such. Otwado ne krakra mu no na ochirema o se ade abakwa amwa Ghana ema AFCON ye ntimi qualify ankobi ene se yen games aye born wo fie no result I say yenya no yenya na ye bodro ne ye lusu ni ade o se result ayenya wo fie ankoye no eno kan bi ne ye ntimi qualify amfa anko AFCON yi. I also questioned some games, but to be honest, like I said, especially the home games, we played well, but we didn't score, and this was a missing point. And it's very, very difficult at national level because we don't just have 3 days. Now we have 2 days of training, and then to play again. And Otwado a coach Edema Black Stars of Ghana na busia watene kana otwi games etwagu ewo Ghana yamfa result no emfa de yemremo ewo Emane League na otwi na eye match day 4 enso ewo na wo Northern Zone Sunshine Ladies 2 Kumasi Sports Academy 1 ana Tamale Super Ladies 1 Prison Ladies 0 Dreams Ladies 1 Northern Ladies 1 and Offensive Supreme Ladies Ethna say Emma Fosu Royal Ladies Ekona ni o meka pole miensa omo entmante wo eye Saudi Zone
Police ladies and shebi Jonina ladies elbow me come in no man to mante soccer intellectuals 1 Berry ladies 2 Halifax any ladies strikers there sa game no dachi biano ebetumi abaso enso wo esan se eye team back home etumi konya nkwanhia enso ewo a yare won somebody am Faith ladies any Hazakes ladies Esheba kwa Faith entumante and Epiphany Warriors 1 Army ladies 1 Uremo ewo division 1 league nso a na otwi na nyasam keto match day 7 zone 1A wa sorry 91 Northern City 0 Yape FC 0 eya wa Power S1 Real Tamale United 2 Victory Car Warriors 0 Wale Kate Stars 1 Tamale City eya 5 na Uremo ewo zone 1B na WB United 3 Bofa Kwatano 1 Techima Heroes 1 Doma Unity Stars 1 Wanamafo Mighty Royals 0 Techima Air Wonders 0 and KAC Soccer Academy 1 Liberty Air and Techima Liberty Youth 0 Zone 2 no Sergi All Stars 1 Asakem 2 Second 11 Wise 1 Air Zimako to 0 Future Stars 1 ASKFC 1 Swedro Blacks 1 Bekwai Air Heroes 0 Park Academy 1 Soccer Intellectuals 0 Elimina Sharks Air 1 Kim Pfizer 1 and a Mysterious Dwarfs 1 Air Secondary Rose Park and so 1 Zone 3 no Rain Masters 1 Kim Paris 0 Atron Divisa 1 Golden Kicks 0 Home Stars 0 Hokwe United 0 Okwa United 1 Kotoku Royals 0 Port City FC 2 Interlies 1 and Akachi All Stars 1 Great Olympics 2 Division 1 League no na watch games to Jano no yedi amount Ghana Premier League no match day 11 no na watch etoja result say na kokoye Dano Mebeda Nswateman 1 Adriana Football Club 1 Accra Lions 0 Heart of Lions 0 Dano Kwesiada games etoja result no Asante Kotoko 0 Nations 2 Kara United 0 Heart of Folk 1 Mediama 2 Bebiani Ghosta 0 Brekum Chelsea 1 Bechem United 2 Vision FC 0 Dream Stars 1 Samatas 1996 0 Young Apostles 1 and Legon Cities 2 Basicoli Stars 1 Uram our table na Nations FC Erican 22 points Bebiani Ghosta Source Mino almost 20 Miensa Air Heart of Lions 18 Heart of Folk Etosonaya almost 18 on share Kotokwa Ube 8 position almost 15 points Team said that say Oman Shombeko relegation 16th Air Legon Cities 11 points Accra Lions 17th 9 points and Accra United 18th almost 9 points here on some Edema na now 3 games never ne we no has any coach omudi nkomo Abubakar Wata coach Edema has folk Ose Obokara United for na abaso na omu yadie pa na mom no na a difficult game na so has try and omu winning game no. We thank everybody, but I think it's a very difficult game. But we get that early goal to solve the situation. I congratulate everybody. But again, I congratulate Karila. You have a good time. If you continue like that, I think you can do well. Abubakar Watara Emroshe Kara United a cover comment man to know this answer no Eddie Etuja Nations of Sisha Asante Kotoko Camino or meant man to warm fie 4 consecutive games Kotoko Lusunina Dr. Prosper Natogum coach Edema Kotoko or see a dear ha Kotoko a moment when we need game in Kotoko a consider cheap goals ne some more accepting responsibility no now my young man no movie on. Look at the goals we've been giving away. I mean, these are not goals that opponents work for. I don't know whether you agree with me. These are cheap goals. And some of these goals, when you concede them, sometimes they discourage you. But then it's also part of the whole thing, and we need. Oh, you know, and a Dr. Prosper Natogum Echima, or some resort Nanseno, and Yano no more penemono, or any technical team better say. Now, I'm finding solutions to the poor run of the resort. Kotoko Enya Nansen. Yeah, I think this is not the result we all expected. We came in very determined, very ready to get the maximum points. Unfortunately, we couldn't get it. We just have to try as much as possible to find solutions. Kumasi Asante Kotoko coach, your friend Dr. Prosper Natogum, and Ebusia Waten and Kano. Yaboni to Waman on any edin Seminasino. AFCON 2025 qualifies no games ni bi aba na wie yamfa result no emfa emaudia uremo ewo group D a
games mienu ni nyina bana we Libya anhye sanso na Benin anhye ena Nigeria enso etna fie ema Rwanda surprisingly no Rwanda akwahye Nigeria kamino ema matimu baako group F no Ghana tena fie ma Niger ekwache ne bone kamino omo timu baako ena Sudan anhye sanso na Angola anhye group L no omaya ya friend Malawi etna fie surprisingly no omo nso che Burkina Faso ebo meka polepole miensa omo entiment wo wa yede enwonsam edema UEFA Nations League no enanyume games ebeba so ebo 7:45 games ni nyina ebetwa egu wo League A group I no Croatia and Portugal bebo na Poland and Scotland abo League A group 4 no Serbia and Denmark bebo na Spain and Switzerland edi aboni League C group 2 no Kosovo and Lithuania bebo na Romania and Cyprus abo League C group 3 no Omaya ya friend Bulgaria and Belarus ebebo na Luxembourg and Northern Ireland edi abweni and a League D group 1 no Liechtenstein and San Marino omonso edi bebwania yedi enwonsam edema nansia and a Real Madrid abranti ofi Brazil ye friend eda militao eko praye na abranti Real Madrid pede fochima oko akwakoye surgery na omahwe tama abranti ni betume gina na so na wetima bounce back abesi akan edi ama Real Madrid yedi wonsam de ma oni yegina so na agudie mu nsam na anwumre yedi bai no yedi asi ebusia me amede agudie mu nsam na de bai dia meje so no ayensu ano de hye Upper Kanjiage the Blessed King DLFM 106.9 yento aso enfri ha na yene Ghana fo ni nkomo kakra na ebusuan sese de agiten ageta ageprem senior most soccer team Black Stars of Ghana o man yentimi an qualify anko Morocco no ebi baby a Otoado Ebenezer baby a Kofi baby odi ebedre ni yeah uraze aza Otoado aya man na wa me yen wa ajew me pa cha Black Stars of Ghana yentimi an qualify anko piem ewo Morocco African Cup of Nations no mfiri se de aya na aye me pa cha oje results ne sen enane ye bohom Niger edi eti kwa betwi fo mienu am yetimi atimo ba ko pe 0534050199 0593406565 my way ya jo me fo ba ko pe seto yes sir sakumo ba ko pe sakumo no Ebenezer baby Otoado and the Black Stars dia bedru nie wo je ne say ofa enye baako we den ngwasi o en ngwasi ama ya fe former coach Kwesi apia oh ya fe ne papa no good o ba ye ni yehu ni so faso ane de yehu ni so faso ofa that stand there this ye papa Kwesi we say pa ne cho na o samba back bim wane papa Kwesi Kwesi apia yo pa ne cho no samba meda ono bet ma hand team meda se ma adwai ya ja ofa me offer se be ni hey ofa oye Kofi hey Kofi ma Diamond City Kofi ma mintie we ofa watu mi o me ato amesan ho ofa ye that's the result and run a now Bobo Troka say I hold the call AFCON. What cup in the Tajaka I am qualified? I'm a fan with him. Sir? Tell me I don't know sports we Saturday sports now and we catch we panel back home. Then Sudan on Onya will be a candidate. Point to be on Pana and I'll call AFCON be on Pana. Because Black Stars ya so swama embaka ya de kai hu so jaze the result me then and one e hwehwe meda se papa Otoado si wono no wagina futu free judging crop ho enti and dia ya na ye we ya judging crop advice my dre hello daddy hey we nyina meda ko heaven man titia so a titia break hey everybody titia break hey offer me offer se be ni o
Mpacho fancy Abigail new. Abigail, tell my own. Mpacho you offer. So when you Offer to say. Oh, it is so subine at the phone book or Offer Mpacho name Kwadwo Sammy be or Kwadwo Sammy. Good time right. Me name back pay. Monday for. Your friend Monday na Monday on. Yeah, Monday. Okay, Intia. I said you're good. Yeah, to look after my to so many. Oh, me away. Movie and so I'm about number 400. Me away. Alpha. Yay. It's last time no moment go no more first scan mana. Yen from go you na smart maka no so muntie. Oh. For more no more first scan man yen from go soko no na place koko no na go find you no. Na yen fire kan se me ba ko just me di me ko fitela munye ne ko go won go do kokwa. Mungu no. Akwadwo force squad de wabo bi ne. Yee, went to me and you know so 0534050199. Good evening. Hello, good evening. Dixon Badako. Hello, Dixon. Ye network in yet, my mention for good evening. Wafa. Sa kwa dia? Wafa majo. Mejo so. Wafa moni ejuma. Yo. Mechapa kanji. Yo. Wafa. Eyepa scores na eyepa ze yanko. Enka Ghana sikano. Enke biom besa konko butom bebre. Nti ede nyame asese yentumi yanko. Meda se papa. Yo, my joy. Hello, good evening. Went to me and so any not men for no ebiem. My infants were kudus upon to saying. Oh, Yamiado Moko. Ah, me do Otuado. Oh, Otuado, sorry. If it's in a crib, I'm so sorry about that. Otuado. One have my mouse selection be moved. Oh, sanity. Oh, but Jimmy position every minute. Fetch me pa. Sir, Otuado say one original food to free judging crop on boy. One judging crop no. Sir, judging crop, when I think say. A year way, Liverpool. Oko Pentecost, who when you Liverpool for coach. Oh, now there's a football near the judging crop or coaching. Yeah, Liverpool. We never work alone or so. And Liverpool will never walk alone. Yes, sure. Yeah. And it was so on original foot to free judging crop or Sao no see a sakeno. Oh, there be on no yen sakeno. On one casana. Or person or cobon is baby. No more than boss any pa. So I did Liverpool at JJ or the Omaji. I mean, English Premiership on the Champions League in our pain. Okay. Or no, or to add on or the Ghana for an eye. And so the 2022. Walk up here at the Nekoye. There be sacrifice and a crobani a boy we are Nessa. No better time Timothy Coin, then you could see. What's it then? I would talk to buy a wine. Braben or Bamagana for about one so at the Abbey. On I did acquire a tower on Honest century. On send him a casa, no kind of yammy yaw, is out, I don't know. Sir, oh, was sound rough. I was some more casa grandson, was some more town. Yet, town is saying. I mean, money and I mean, a national team, the Yamagana fool. My dear Mia, a common quadia, a cadum pempens and penny phone way, and your money can edition team. And it's a do baby now, banner money months when I bet your money they sink you to Metro. So yes, what was financial loss to the state? Sure, I might yet never be dear grow, could be about bed or penny what can or free. What you say, a chinny penny be? I don't know Ghana national timber ball tournament with Sudan, Niger, Angola, Nian qualify. Said then, your home cranium to me, one win in Pook. I'm a Niger Bessa. Mera hopa. Na me no ade ba kwa mechanics or konin na ne say. Ghana no. Yempe long term investment o. Yempe ne sa. Ye de ne ye pese ne manim nya ye hia ye pe immediate results na ye de ne ye pay kran. Anti opele. DLFM 106.9. Anti ayam wan say de ye hu every say ne. Your local league na ko agu. Me Accra Sports Stadium every Sunday bia na mete oba bi am say over 2 years me ko park da. Eh wa hin. Ye am time. Dia na ye na hwe bo no mu twa TV no so wo hwe a wo hu di. Ko mo hwe go kura wo hu. Wo hu. And now be obeka no kura bia na Ghana ye leg na ye bo no say ye hwe go kura ye twa I mean play back na kura wo hu go no. Sa. Time na me ka kire wo. Leg na ho na ye ko hwe. Ya tena se ye hwehwe ne ma.
national team is under 17 e kwase under 20 transition born sa na ya born na want na say kwase sa Mohammed Kudus mu fi amano ne obi ono ogini ska papa bi do outside no on fa na mezo na wuntwa mpra na Oba Ghana no wadi soakings wadi soakings kakra what you say local players ne ya invest wo mumu ne ya ma leg ne nya papa na nya attractive and tesa dey am forget it wo se Otoado ne dia na ya otan no ne kasa anye okasa ne kasa ne kasa anye de umu ama ya buafu wo sa be kasa ya tan na no dia na Ghana fo agya free no I mean dia ono dia na wa Ghana e beje ye ne wadi esika ne ya ni abre ne ya pe esika agye what you say say who are shemu za na rochiche be kasa papa kire na ye bunto ye yam esa me kan kire ye say ya tan say ono dia na wa Ghana fo beje eya me ya pa oni hwe our blasters oh masa blasters na ene dia no em nwanwa na sa DFA no omo be so mo kire say because ho em nwanwa o Otoado no ho no na emra wa Dortmund no ye den o ye scouting ayo coach o scouting players oho o scouting players o hwe players o munum bo no do o mo ba wan say that an coach Dortmund no proper em nwanwa say na matimi atebiri Ghana nyina ye national football team dia share nsa ma wa sink team na do this level ma yetumi abo matches ma kuma ko 6 yetumi awin ne 1 Kwadwo ma mentia countryman songo chana bla me dey ma tete kra DLFM 106.9 ene wa chirewia ebehu opele wadwapa uzo ntumi ma enti Kwadwo oko I say wo mu a eti boss no ho me sheda nim mux kai sam enti me ba sa me nka bi so you see on several and on countless occasions and a countryman songo I can't say to I remove me pam no okay can went oh dey say na Okogyeabour bi wa ha we say Otoado has successfully grounded Ghana Blasters. Ghana has comfortably lost to cry. Oh, Kwada so dan go to Ado pia. Ba hatitio. Woni me say nka de ba kwa nanka Ghana youth ani eje ho ne say. Okuni me say Morocco nanka ye kɔ no. Efri Morocco, e de ko Spain e kwanwa. Enti Ghana for do na ye investment kan ko po ba ya adom na nya kwanya nanka do na atumi afa kwanya we so. E de atu kwan kwa hwe mo hyebele mu amono. Otoado mpezi e betu kwan. Wa say ni nyina say. Wanya de. Sa Otoado no wanya de kra. Nyame anim ko fitede wa dwa pa o. Na me ka kire Otoado na ni abere pa because na go ni sa fi we de. However, blasters we so to kwana so. Anya ye. Like okaka any just some fa bobi amuko. Okaka national supporters in no keja. Na Morocco they are blocking. Amfa. Kovi. Atiaka makent according to Atiaka. And think mu dey ba Otoado na say man the last warning. Hey sir. Last warning. What happened in the air last. You could go US. Okay. And Mexico and Canada. Yes, Reno. Wa mam Morocco aboyen ya. Na US. Bi do nyame anko besi form. Onim bibi Kofi ha ho e be ya mani sifuma ni manim nya sam World Cup qualifiers na matoa so me de me ni gide onim nim na wan fa Ghana qualify World Cup na o pe na de mo ba mo fa nya me no no okwo hu say Ghana for be kan no kra kire ye ho a ho enye na Ghana ye national team na egu ya chew egu ya che na ba say no kra na ye kan kire ye ho o mo be kan no kra no so ya na mpanifo do mo nya sika ni bidi ni time won mo free say ye tata won oh ye kwa team ni mu a AFCON ye kwa na ye kwa di nkugo ni ya saba ye kwa World Cup on countless occasions ye kwa modern mobile ye bo okwo ye 2010 World Cup Ghana for kwa ye kwa ji ye din na de bi o na asie. What you kind of crunch down since 2010? You're more brave. Maybe your mic, no. I hate my maybe your mic. Also, on Casako. No, I'm going to come to newsroom. Who say? But the American question and touches what Melu Dimono. If you say Sudan Timono, I've gone on Yadio Mutako Bisa. And so I had the pie. See, because you come on, Crampo, to quite Cosso. And so I bought home money to my qualify. Ghana was some great. The workers here, you must Kwadwo wonim say blasters. Wo ye player wo ho. Na wo digi wanim bebra wo de anim guase ne ejayo. Ya me ya pa. Hwe Kudus.
Yeah, and star boy quarter, star boy. Sagali no bedi and I'm Samuano. Sagali, your friend say, a muddy AOB brand. But yeah, so Kuduswa. Also, a boy penalty in my keep and no bedi, Sam Kunam say, na so ya she. Oh, say, Kudus, you know, minimize why frustrated Kakra. Nancy and Minsha dan Huno, Nanyama be. Me Huni say, Sir, red card no Kwaje, no, a Hanapa, a money BBI basa. But your mom pie man could do so when you may apa because now we're born home by this year when you moment your mom a free jelly a free abaso. Why are dear pa? Well, to me, demon home. Why are dear? Your mom pie man, I had not or Monswa successful or my son a bravo. Mikey, me be my also on kind. Oh, no, Zonkasa. Oh, too free at your never. Okay, yeah, only say your best regan and penny for the GF in home. If you man some moon to me, ya. Mon catch a gun for say, I hear bit me, and I won't see from Bokwadia by time. And I said, be beginning inside and want to me and also 2 minutes. Or because what's now when you say, when you must say. And not GF president, Keto Kreku. Ebe catch the players, is ya trasing in the Jacob draw, oh, Moloko into a T-bidda. And I anti a in the jail for I say 2 and Wagana Hano. And so Becca won't say, oh, Shane Jumanunti. Massa see from. And you say, on Yai Timon, OGP, Giant to one, get. Now, when you show say players, maybe I will move here, but as a 400. Oh, come in, yes, said what? Your players, and it's bien walk one Monday. Mamma, take a crack. What's up here? Hey, Sudan for dressing room, no. Ah, sit down, fool. Oh, because if you say, was 7 pounds now for a multi trees. I'm what I say, you would be able to me out. And Kudus were Jin and Niso. What kind of penalty be? The die you, Jin and Niswa, bottle train and a fee. Okogyeabour. Yea, me time in here. Mamma Simedu. Ghana for and some capa for Black Stars. You see me into Mumiantum. Munche Ghana for what? Yo, Mate, Eddie Abusia, a hitman say, Mubronya, the other 10 minutes. The opposite can tell a wide range of Black Stars 0534050199 059340 6565. Who ya were 10 minutes, say I'm from Mamo, not Montra Madrid for Black Stars in a dear. Woman here Bataza 400. Good evening. Hello, good evening. Momentum for Hamadre. Hello, good evening. Good evening. Me pato mo anoso kakra ma me why we dey sell from me friend. It's a Katamansu. Ndi mame. Mame ntio. Ah, that's a born uni bibi. Dabi. Yenja ya ankono. Polebum peni wa ni padasu. Tikana election dey akobla star no. Nyame se yen fan kotom pam bi kolebu hono. Ala brasa born so ayete na nado amembu. Ta so pepe na aye. Bye bye. Agita. Madway. Hello, good evening. Hello, good evening, Alpha. Hey, me want fast baby. Pastor Alpha serving now. Abi, tira wadwen blasters. Pastor, the castle, buy his man, so many pressure back for my no the blaster, Charles. They listen offer. It's too bad because they said you won't go for the local boys so on more bobo baby munya support or munyo biaman support too. And see, I will you sad, you samoka. No more months, no matter the GCKD. Or mobile say you market sen and then market sen or Mosiah. Into offer they are young gunu. Let's say team for number starting and getting and getting I say a day ya. Then starting the football because more or more on offer. Siciano almost mean yes say they go much a bumpire mom, we are bumpire mom, say a bumpire na made us say so on so boy. And the I'm coach and I say because for purposes. Never pama chono asabe boya. Say papa say blasters on aye boga for team. Good evening, bogas in so nyahwe. Hello, good evening. Good evening. Hey, mo ano so nya ready ama nu amra. Onya ready. Good evening. Good evening, Oku. Me pato bodi tiram ne enku anim. The prayer Moses reflected the winner. Moses ye ni nkomo. Nyamishira hitman pa odogana pa nyamishira no. So my 10 minutes. You see, Black Star pa die
Okun adia ekonu. That any bukwasi o Ghana any bukwasi no mu Ghana no. Mama ya nkofo ka say woman call ya enye any bukwasi wa hwe yagbo 6 and 7 matches ayen win back mpo. Yen win one match mpo any bukwasi ma Ghana. Ite enye siro ba ya ka say woman call ya o ka say enye ka say asem any bukwasi no mu Ghana no. Ite wo mu hwe no wo mu nya bibi ye wo Ghana na Ghana wo mu hayen. Okumi da ya menshira. Bye bye. Menso say good evening. Good evening, Ofa. Body Chame. Ofa, me de Efum Mamintio. Mamintio, me shemu odoko side. Mamintio. Ofa, Ghana Blaster de egu yache papa da kurana egu. Na cake ba nka baby anka cake no be na baka say reason. Wa reason da. Na yan ka he, ade Ghana for oya de DJ ni kakra NDC ni MPP o mo haya go sa aja enu na ke bu ya DJ ni na o ma ye ni se yen kan he ye jo mo nyankopon na kete de say ye sabi oni papa na de say ejuma last year na ti ko be run ni say ya o fa gun to aso Meda say good evening. Good evening. Orudu nyina wofa. Dixon Badako Mamintio. Wofa woni bribi. Untime mo blaster. Unfa local players ma bidin kunyim da otuado so no foreign na what nation blast team into so say na agene botan na so local team dia onye player but blaster na on the local players na eye biribi those of local players am blaster pana be biribi pa do boa insida na so an person make an say and say am opia so because so on na wagu ni wani mas kese obo match 6 na when we be see that now no moment wo birim bom modern see we so what akero no tewo e na chese politics wo baby Mera say madwe make us offer bodi ntira me ne nto aso mfiri ha offer your friend Daniel make us free asale bochi Maminti o Daniel offer the iron there Ghana Blaster there I think against almost someone from ko atima musu na your best players watima musu na amuna ya come bom na ja mbe Ghana Blaster na we there ya kon dia no den ntino dia fa dia digesi ya na Meda say we me last but one caller. Good evening. One for me and Bodi ntira me John, 11. Maminti o John. Anya John, Maminti o John, Maminti. Maybe so from the pa na pata football so. Ana odi na be dia. Mama, say, young boy this like me and Chile ni ba kumpo. Dan some ana yanko pa ko ti yan de ti tawai ana ko ti apia yanko pa mo tawai. Because me do have mention Aye diabo. Ana to sabo so no be try Ghana football so. Asam no so sebe ampa. Good evening. Evening water. Me offer asbe ni. O asa she asking the ATM at Amesta no go apia. Maminti o me last caller. India madilo to uni say nda 5,000 amasra wa o fire no. Na nka yo line na ye de kwa heaven dia mu be di papa nti dia mi kan ni say Blaster dia na ye nim dada say ye qualify nti ye da nyame asi World Cup no kura na me bom pa ye say ma ye qualify because ne ma boa ye di so ma qualify ne ma boa be bad for Meda say ye ntimi fa afrefo no ebiem ye da DJ Hitman nso asese wa ma ye 10 minutes say emfa mamona monso mo kasa boa mo betimi ayi apie ne simple Kofi Taylor de ko Facebook no eso ye so a DJ Hitman is happiness awoso Hitman no say bebe say me kasa mi tro ka na be me line tum be line we tum odam line we dem ma bie onim say nyum bi ekoso wo Nigeria and Sudan okay and no more chile brutal sir ima be yababo Abati, yeah, odem. I want Jesus. No importa ya, wama again.
Odem ya. Odem. We can end you. Nhyiraba. Yata some papa. Yebo. Sudan what as papa. Okun Madia me yapa. Coach Okogyeabour ni monthly salary no. Said ye e wo nkrata mo ni sa na tie dia. $50,000 so. $50,000. Udu ba manga na sika mo. Every year and every month. 797 point. What's it then? 797.500 billion Ghana cedis. Almost 8 billion a month. And the time de ma Okogyeabour Ocran. Bosumi bia. Ghana mebu na nya nyuma nya Ocran yi mu. Masa football na dey di Ghana edi ewo. Wonim. Na ya bro papa. Wonim. Ya Ghana Oko Morocco. Oko most of African countries now. Sika from FIFA. Ya dey see hotel. Ya dey see training pitches players ne ba. Omo nkoda hotel. Omo da training camp. Bibia wo honom. But esa ne bi mo selfish interest. Interest. Me ankasa me nu ankasa ne Harry Asante twum. Black Star spokesperson. Team no mo dey business okrom hadodo. Harry. Omo dey business because players no be bomb Black Star no mo nya patriotic. Ba omo bo wa broche nya no bi no be bo Ghana ha no mo. Ufra broche ba ya ma invitation. Ya set business class amount. Wo be do camper baba wo pe na youth. Aduane amope ene ye de mamo ya sama mo pe dem na mo ba na mo be true kan say sama mi Sudan for nyum ne biem Sudan for nyum no ti mi ma be yebabo abati ye odem ayo ma Jesus no ibotania wa ma yen odem ya odem Nhyiraba yata sem papa yebo Enti ena yati asem papa yeah bro ready I'm so Okogyeabour just saying close to 8 billion a month Ghana cedis. Yes, $50,000 a month. Yes, 797.500. Na Okogyeabour business for so to nyumbio. Sir, mamonto. I swear. Hey, Oko, me say football no Ghana e dia bro. Ye je oba wo akunyam plastic chim. Enkwada gunuase esua de. Okogyeabour no Manchester ne. Okogyeabour almost 8 billion a month. E wo kroma. 8 billion. Almost 8 million. Waje no kroma. Wonu ma dey time. Ye qualify ekwa World Cup no ko. Appearance fee de ma country bia no pepepe o. Obedi ne dia bobra bisa se Ghana appearance fee ekwaje wa World Cup no mu bra be ne dia bo okrom ha bisa yen pitch ye ni bi ye ni standard football stadium okrom ha ye ni Okogyeabour kro ya Blasters anya ye fro Okogyeabour ya 2006 2006 ye ko World Cup Ghana players no munim bibia about appearance fee nko football qualifiers ebre edu won ye ko fro Okogyeabour esan so watena Germany ntino onim ho de ho abrabon ne ba ha no influence players some on appearance na ene Okogyeabour no Okogyeabour yi ono a ene am so ya yo man bonzam 2006 World Cup Germany bo football no disika apopra wo man mo man nya so mfaso Ghana ye sha say ya bobo ne boy number of times I ya qualify ya World Cup sika hodo FIFA de ma no Ghana de no brabe ne ye de apo de yenim ye yencheni na de ya me ya ne sa na ye kan na bi free say bia na yenya mpaibo okomo forget mpaibo ntumi so bohwe se penifo antrase anwen se sabe se de enipa be dwan ebo bra e ma football ni gina de yen forget Ghana football no e bedum nyina atrase adwene ye ba bi because MPP ne anis atete yentem eniji ba ko pe e Ghana football ne so na penifo atwaja de atumi ya de woroma na de GF ho no pese ohunu osoro ne chini ansa no se onso ye politics yo ya de woroma se ebiniza be onde obedi omodi ya beduro ne nyame nhira wo enti abusua ye ko na me ankasa menia Dr. Spice eye adwuma e wo Cape FM ene eye menia ne birthday enti no happy birthday goes out to you Dr. Spice doctor with the triple doctors happy birthday goes out to you Dr. Spice ewo Cape FM ewo Cape Coast ye gina busua ne nyina ne anyonkofo ne nyina nemu so hu ene wo mo a ye ne wo mo gye nsesa ne nyina ye gina wo nyina nemu ewe show happy birthday Dr. Spice
Cape FM for si wama happy birthday pam. Yada se. Nyame wonshrawo. Na omo ho ban. Once again happy birthday Dr. Spice. Akenkanfo mienu edi ameje so eye Oto Ado. Mene Mohammed Kudus Junior Nhyiraba Kwadwo Sammy B. DL News.